November ni som pasari sang ni som ni pakhat ni lai ni ani Myanmar ram boina thu thar te kan han puang le dona viwa te khan in om mun kha han siam rem ula kan u nau te hi khongai thlak viu ma se an chan chin thar thu thar te kan ngai ven lo thei si lawa ngai thale veng veng phot mai teng Arakan Army AA le Military Council Sipai te inkara tun lai hian inkana te nau deuh a thleng deuh renga Arakanese Army AA spokesman Khain Thu Kha ana soidanin kum khat chuang lai inka haina ceasefire an nei to lo nu le Paul pani inkara remna siam tu palai Nippon Foundation chairman thokmek Mr. Yohei Sasakowa malangna kalpui renglai hian Military Council Sipai le Arakan Army te chu indo theireng din muna an ommek ani Arakan State Muangdo Township chunga Military Council Sipai te le Arakan Army Paul te inkara November ni sari ni kwale som pakhat khan inkana alo thleng to ani Arakan State boina chingfel tura palai na thokmek Nippon Foundation chairman Mr. Sasakowa malangna wangin remna le muana tluan tling hi kan nei zel donem ti hi soithiama harta le remna le muana neya inkana pumpel tur chu Military Council Sipai ho te chunga an in ngat thui via wang Arakan Army te ro chuan dikna hi kan ngai poimo viau zel don ani ati Myanmar rama chamek Mr. Sasakowa hi aron thlen ni November ni so pania tangin Arakan Army huai tu tenen online in anin bia Arakan rama muanna a omzel theinan in ka hai chun zom zel turin anin bia Arakan Army Sipai te chu an unit niam ber thlenga an Sipai te in kana pumpel ram turin thu pek lo chua turin thu aron ani hei baka Arakan State a thlen nu ni sompanga November po khan Arakan Army ho tu tenen online na anin biak po thu a hril non le ani Myanmar in thlanpui general election an nei ma November thatira tangin Arakan Army le Burma Sipai te inkara inka haina nei turin Mr. Sasakowa hian ma alo latwa ziaka ceasefire agreement chu omlo ma se kum khat lai chu eng thom ma nei lovin heng pol pani te hi an oma Military Council sarkar po in terrorist group atangin Arakan Army te chu ada bobok tin Arakan Army leader General Tun Mir 9 achung hnai vai takle midang zel tang te po Burma Sipai ten an lo chua to bok ani Nippon Foundation chairman ni bok Burma Rama Japan Special Envoy Sasakowa malangna zara Arakan Army ho tu tenen November ni somni panga a anin biak nu tlai lama chuan Arakan Army ten an mission Prisoner of War POW Burma Security Force mi sompanga chu an chuang hal tamai reng ani hetia an mission POW te an chua zelen na chan hi rei tak an lo hren to wangin mihring na konga an leinat wangte hrisel na a that tok lo wangte in en kolna an ngai poimo sak wangte ani anti chutiang bokin Military Council Sipai lampo in anti ang thawin poisoi lo civil mi an hrente Arakan Army Sipai le ULA mi le sa an man te chu chua zalen ve wat turin an phut ani Burma rama chamek Mr. Sasakowa hi Japan Foreign Minister Yoshi Masa Hayashi chuan Japan sarkar tir angin Special Envoy angin alo zin ati ve thung ani Arakan Army le Burma Military Council Sipai te chu an indep deuh reng towa Arakan bial chunga tuna inkana omlo ma se mani dewa inkana wangin inkana lian zok thleng thei reng din mona an ding mek ani Military Council Sipai tu puang tu chuan mania inkana thleng hi Arakan Army nen inmachona inkap pani lova ARSA Arakan Rohingya Salvation Army nen zok kan inkap ani ti in an tangtlat thunga engpo ni se Arakan rama hian Burma Sipai fiak le Arakan Army te chu anin khuai nuai le chiam lawang ti hi a soi thei ta hau lo mai tunlai tak hian Myanmar rampon atangin nei pi to khopuya Military Council sarkar ho tu te muturin high level foreign ambassador le ramdang sarkar ho tulian te an jin deuh reng maya China Foreign Minister
Sun Khwai San le Russia sipai ho tu te jin thu chu military council hian an zep deuh reng na chungin Japan ram atanga jin Nippon Foundation chairman Mr. Sasakawa chanchin ero chu wall out takin military council thupuang tu ten an tlang zar ve thung ani Mr. Sasakawa hian coup leader senior general min aw hlaya chu nei pi to khopuya November ni som pathum khan a hmutua ni som pali khan Yakhain Arakan state lama athlok lun ngala Yakhai state administrator tele Arakan National Party ANP hruai tu tenen po anin mubok ani tin online atakin Arakan Army hruai tu tenen po in biak na an neya ajin chung hun toy te hi amang tangkai thiam hle ani International Crisis Group te hena tanga thudon danin Mr. Sasakawa hi Burma Sipai Sarkar le Arakan Army te inkara palai na thok main mediator bulpui per ani thu hriat ani Mr. Sasakawa hian Arakan Rakhine State aron jin chan hi Burma Sipai te le Arakan Army te inka haina kum khatna cham anniversary of the ceasefire alo thlen nuwa an din mun chiang taka a hriat du wang ani ati inka hai chung changa ero Burma Sipai le Arakan Army te inkara ziaka thu in tiamna ceasefire agreement a lem lova nikum November thla a Myanmar rampum in thlan an nei dona wang khan pol pani inkara inkana are tawang wanga Japanese semna palai peace envoy hian suite khopuya chanchin bumi te ma a press conference aneina Arakan Army leader te chu inka hai chung changa thataka mal chunzom zel tura acha thu asoi langani tin Arakan Army ten Burma Security Force ten an hren mek mi som panga te chu aron chhuah don ti soitel boka asoi ange in Arakan Army ten tlailama Burma Security Force an hren som panga an chhuah zalian tareng ani Arakan Army ten chu tiang ang to in military council sipai ten AA an hren mek te chu chhuah zalian ve vat turin an phut leng bok ani Mr. Yoshihisi Sakawa hi Nippon Foundation President ania Japanese Sarkar in sang ni som pathum atangin Special Envoy for National Reconciliation in Myanmar atana ruatania remna palai aniangin humanitarian aid lama po atho lok leya Arakan state chunga acham chungin ral tlan kem te an tlo kwala an harasana te uluk takin angai thla ani international diplomacy te chu Japan palai che dan hi silent diplomacy palo method ani e antia amalak na kong sang sang hi dimdoi tak le zaidam takin akalpui thiamani anti Miss Inter Global sanna nei meka Myanmar ram Iowa tel Tetsui chuan salong nam thuam hangin inelna tel virtual competition anga inelna nei he miss thana hian national costume atan salong nam mi pa in thuam na bia in a in bela chu chu tuipui hlimpui tu ta thinlung ti in a in thuam na chu a phu ani salong nam hi Myanmar rama nam rang rang za somthum panga jinga Burma chipeng pakwa jinga pakhat ni in Myanmar ram chimlam mi ek thiar kara kum engoma chen anoma tuipuya sanghaman na thokin eian zong deuh bera chuti rualin tui chung lu le tui thiam lama po khovela hriat hlo ani na se tun haya pal khoi le zorna lama salong nam ho omna hmun ati che pin eizona danga an pakai chhota zela tunma atanga tuipui hlimpui tu te nam chu chim ral le chho mai an ni lo nan mi pui hriat ti nan he in ti siang na hian te chui chuan aron pho lang ta ani he miss thlanna hi October ni somni panga tran to khania virtual final chu December ni lia nei ani ang nimin jing dar som khan PDF kalei kem pathum Burma Sipai ten an lu chil an va beila hian atam zok chu ral beina hmuna anom lai nia kema hian mitlem te chu an om lai ani kem pathum sipai ten an beina hian mipui sipai pakhata hmuna thi in panin liam an toka kema om medical team a om michia som le mi pa pani man an ni in thu don ani chanchen hriat dan hunung bera chuan PDF pi loka om CNDF Chin National Defence Force temporary kem lama chuan bomri tele silai ri te hriat ania Burma Sipai lam backup tum trak pani chu miaw hla le mun tha kho in kara be an to wangin an let lia Burma Sipai te pui turin miaw hla GTU school lam atangin
tan phu kholam atanga Burma Sipai ten an pan mek ni in hriat ani mipui sipai te tan hian I tong trai zel phot mai tiang u Kachin State Nonin Township November ni som panga jing lamdang ni vel khan nanchi mo vela Kachin Independent Army KIA te umna tayat mo kem chu sipai indo thlona jet fighter pani mangin bom mangai be ani thu tual chung mi ten khit thit media an sil moinin tual chung mi pakhat chuan zan thim lim dan ni vela thlona ri an ria chu ti rualin bom thlak le puak ri kan hre boka nanchi mo lam ni nan suya tukin jing lama kan hre le dan chuan KIA kem pakhat chu anon kapa mihring liam le thi chungchang aro chu kan hrelo ati chu tiang bokin November ni som poli zandariat khan bamo township parahitakan khochunga sipai battalion train to anatanga sipai motor pariling inzoi chu URF bamo urban guerrilla polim bom pani tipo kinan beya sipai lamin silai antong pong ka vak vak thu URF lamian thu chu an siam Sagain region Indo township po November ni som panga jing lamdang ni vel khan Motei police station PDF sipai ten mei halin an beya police station pathum jinga pani chu an hal chiat vek thu Indo revolutionary duty ten an soi Southeast Asia industry events lian tak lo tura Myanmar sipai sarkara mipoi mo tak pakachu khwal rom gas of honor atana ruat ani wangin khovel ram sang sanga accountant farm lian le poi mo tak tak te teltum lovin anin nuk dok kheti la hian mak tak mai in Burma Sipai sarkar to na sa le du lo berangai UK le US lam ero in nuk dok lowatel an tum tlat mai thung kum khatana nei thin ASEAN Federation of Account AFA conference November ni somni panga anei tura ruaman chu mipoi mo tak tak te in hu do wangin kalkim lo le khingbai taka kalpui ani donin alanga Paul in hnuk dok zinga hian member sing ni vel nei Japanese Institute of Certified Public Account JICPA te Charter Accountants Australia New Zealand te Certified Public Account Australia te JICPA Mik Fakiuda chuan mun thluk taka kan ngai tuan hu in kan tel theilo tur thu hi poiti tak chungin AFA hriatir mai kan relta ani tin soi an tumle du chu khovel huwa peizona thlop zel ani ti soin FFA chu kongsang sanga an thlop zel tur thu a soi US polang ten teltum ma se Institute of Management of Accountant chuan ani hnu do thu sum do na chanchin thar the da tu te accounting today kaltangin an puang velia ani po hian AFA chu an thlop zel tur thu an soi tun chung conference Institute of Indonesia Charter Accountant IAI thlenturania Myanmar Institute of CPA MICPA hi co-organizer ani baka MICPA chairperson Wan Tin hi AFA president Laimek ani hrimhrima akal phunga chuan guest of honor atana Myanmar mipoi mo ruat hi thil om lo ani hau lo ma se mipui thlan sarkar tharum manga paithatu Myanmar sipai sarkara nina poi mo tak chel kha Myanmar a thil thleng mek an du lo zialan tinan an pom lo mai ani zok ani hetila hian UK accounting body lian pani Association of Chartered Certified Accountant Akal Institute of Chartered Accountant in England and Wales te chuan rammi puite norna na satakara tel antum ti anti chianga ACCA to puang tu Helen Thompson ni chuan Asian Federation of Account Conference a ACCA teli hebia le kovel pumpua eizonna kan thlop zeti lana ani tin soi International Federation of Account IFAC US one he conference a hian tel antum thu soin IFAC President Alan Johnson chu thupui soi hong tu keynote speech soi tu tur ani AFA conference a kan tel tur hi politics thila an ngai dan control pui na emo midang te du dan vazong pui vek tumna lam ani lawa mi pui te ta na thatura he eizon na kan thlop zelan ti na emo kan polin ke mani puala ngai dan le he eizon na thanzel na tur hun rei tak kan lo thlop na te kan lo impact to na te lan ti na ni jok ti in IFAC Communication Director Jennifer D. Clerico chuan a soi London a mun pui nei Burma campaign UK chuan UK huam chunga ta na
accounting pol hi ngot tel an tum hi na takin a soisela ICAEW tu puang tu ero chuan an polin ki note speaker zinga Dr. Kanzo tel chu poi an ti thu le uluk taka an ngai tu nu in conference lo om tur chu thlop chu an ti thuk thu a soi ve thung ACCA po Dr. Kanzo tel ve tur chung chang hi zonia Miss Thompson ni chuan Myanmar rama thil thleng mek chung chang hi kan ngai thu takin kan thlir tel veka tuna conference lo om tur ero politics lam buruak kai hnoi ni lovin ASEAN huam chunga he eizona bill atana inmu khomna ni in kan hmu ti in a chang nimin ni som paruk November thole ni jingdari vel khan kalimiao chim thlang lama inkol PDF kalai battalion number 3 hnuaya member som ni vel omna PDF platoon camp chu military council sipai ten ral thuam lian mangin an camp chaklama tangin an sai chiama an hual be ne ema wangin PDF camp chu reife an ka nuwa military council sipai ho chuan an le theita ni in soi ani he camp hi kalimio bial ta han zo phaya tuisha manga kolpetha siana mun ji chong haidel project bula omania kema tangin PDF medical team member nazing 8 mechia som le mi papa ni in man an tok mi papa ni chu an man nu in an ka hlum ti thu don ani mechia PDF member nazing assistant te hi zomi panga le dulian tong mang panga an tel bok nimin ni som poruk November chhun lam atangin kalimio chim thlang lama khuate sado myogi kong moi hla khua tangte in local PDF por sang PDF kalei CNDF CDF KKG tangrual ten military council in kana thleng mek mun pan tura kalta chu lo lam bonin an ma chonin an khoi noi chiama ta han police station po PDF ten an va bei bok ti hriat ani thi le hliam omza chiang takin hriat alani lo ji chong haidel project bula PDF kem hual tu military council sipai te hi tidim lam motor kong pui atangin sipai somriat vel hian PDF te in rin lo na lam tlang chi patangin an ka pani kem om na hresa in anon kalrin ania hek tu dalan in kong a ko mu nge drone mangin an omna an hriat chian wanga local ti hriat ani lo in kana thlena bulvel khuwa civil mi te hlau thong chu amani in apo omngom lovin mun himlama an tlan chenwal ani PDF kema PDF member tamjok chu operation na in mundanga an kalria buk ngak tu PDF sipai tlem le medical team te chau an omlai ani buk ngak da chuan theito pin an do le ta in ka ani an share vele mundanga PDF ten an sian te pui turin kem lama an tlan khoma nimin tlai da ruk thleng khan mun sang sanga silai ri le bomri hria tur a om rangani kan ril ru ana ma se katlom big lu tuk love khonun tom Burma sanchin bu ina tarlan danin ji chaun haidel projects bula military sipai tele mipui sipai CNDF kalei PDF te in kana SSC sipai Burma sipai somni kalum ani ba ka tam takin liam antuara mipui sipai PDF lama mi pakatin liam atuara ngai tu om ani lowa liam tuar hi angai tu om lowani ti in Chinlan National Defense Force CNDF thupuang tu chuan soi ole viewer te hne nang na hanje vele tiang kan channel mina subscribe saklo viewer te zinga khan in lo la omani chuan subscribe ti kha mino me saka mino subscribe sak ve ngai turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar te hi in lo mu a in lo don ngal zel theina turin in tan po a ol samjok na tur ani dona chuwangin notification bell kha in metanga ola in da don ya